Muraho neza abakurikirana ibiganiro byacu kuri Kuva Entertainment. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umubano uri hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Wakisubwa nta kintu nuko iki kiganiro cyose unakora subscribe kuri YouTube channel Kuva Entertainment maze ukumva amakuru ya nyayo kandi gatandukanye. Umubano w'u Rwanda n'u Burundi muri iyi minsi cyase muri Gicurasi 2025 urimo igitotsi gikomeye cyane, ariko hari intambwe ziganisha ku biganiro byo kusubiza ku murongo. Tuze kandi ku mpamvu hari igitotsi mu mubano w'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mubano mubi hagati y'ibihugu byombi watangiye gukomera cyane kuva muri 2015 ubwo Burundi bwashinjaga u Rwanda kugira uruhare mu kugerageza guhirika ubutegetsi bwa Perezida Pierre Nkurunziza. U Rwanda kandi rwabihakanye kenshi, ariko icyo gihe Burundi bwafunze imipaka yabwo n'u Rwanda bigiheruka cyane ku miharire n'imibereho y'abaturage. Kandi nanone mu ntangiriro za 2024 umubano mubi y'ibihugu byombi wongeye uzamo zazana byinshi ubwo Burundi bwongeye gufunga imipaka bushinja u Rwanda gushyigikira umutwe wa Lady Tabana urwanya ubutegetsi bwa Gitega, ariko nta kimenyetso gifatika cyari gihari. Ndetse kandi ububano ukongera kuzambira muri intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, aho Burundi bwagiye bufasha cyane Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane mu guhangana n'umutwe wa M23. Mwese murabizi ko Burundi bwohereje ingabo muri Kongo kimwe n'ibindi bihugu byemeye kohereza ingabo zayo muri Kongo mu rwego rwa East Africa Community Regional Force. Izi ngabo kandi zoherejwe muri 2022 kugeza 2023, ariko nyuma yuko bindi bihugu nk'u Rwanda cyase Uganda bitatubikorwa cyangwa ngo bigirirwe icyizere, aho Kongo yakomeje gukorana n'u Burundi. Kandi none Burundi bukorana n'ingabo za Kongo FARDC. Icyo ubuyobozi bwa Kongo bushimira cyane Burundi nuko ingabo zabwo zitifata nk'indorerezi iz'ibindi bihugu bigenza, bakifata nk'indorerezi. Abo ingabo zo mu Burundi nizo zigenda zikarwana, zikajya imbere zikarwana, zikemera gutanga ubuzima bwazo zirwanire Kongo. Muri make raporo zitandukanye zerekanye ko Burundi bufite ibirindiro by'ingabo zabwo imbere mu gihugu cya Kongo, aho bakorana n'ingabo za leta, ubwo ingabo za leta za Kongo ne FARDC. Burundi kandi bugashinja u Rwanda gukorana na M23 nubwo u Rwanda rubihakana. Ibi nibyo byatumye Burundi ubona ko kurwanya M23 ari nko kurwanya igitutu kiva mu Rwanda cyari kiva ku Rwanda ariko mu gufata uruhande rwa RDC cyase uruhande rwa Kongo. Nubwo hari amakimbirane kandi hagati y'ibihugu byombi, hari intambwe ziganisha ku biganiro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ibihugu biri mu nzira yo kumvikana. Mu kwezi kwa gatatu 2025 intumwa zishinzwe ubutasi z'u Rwanda n'u Burundi zaburiye mu ntara ya Kirundo ziganira ku bibazo by'umutekano. Nanone kandi Burundi n'u Rwanda bashoboye kugira amasezerano yo kugabanya ubushamirane mu burasirazuba bwa Kongo, aho ingabo z'u Burundi zifatanyije n'iza Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. U Rwanda ushinjwa ko ushyigikira uyu mutwe. Amakuru yanjye twabashije kumenya kandi nuko mu kwezi kwa Werurwe cyangwa mu kwezi kwa gatatu 2025 hari raporo y'umuryango wa Institute for the Study of War uvuga ko Burundi n'u Rwanda byagerageje kugira amasezerano yo kugabanya ubushamirane muri Kongo, ariko ibyo ntibyahagaritse ko ibikorwa by'isigaye cy'u Burundi mu kurwanya M23. Nubwo kandi Burundi bufasha Kongo ntacyo bushinjwa na bimwe mu bihugu byo mu karere gukorana n'imitwe nk'iya FDLR na Lady Tabara, ariko ibyo ntabwo bivugirwa ku ruhame. Ubumano kirimo hagati y'ibihugu byombi, ibiganiro birimo bitanga icyizere. Abaturage b'ibihugu bafite byinshi bibahuza, harimo umuco, ururimi ndetse n'ubucuruzi. Mwese murabizi ko Abarundi ningo bavugana n'Ikinyarwanda. Ibyo yumva Umurundi kuntu avuga n'Umunyarwanda nabo batandukanye, n'ubundi sibye ko umwe ajya kuradanga mu kuntu bega ningo tuvuga kimwe muri make. Ujye ukunda no kureba Abarundi benshi bari mu Rwanda bavuga neza nk'Abanyarwanda, naho wabatandukanyirize. Bega bino bihugu byahoze ari bimwe nuko abakoloni baje bakabitandukanya, ariko kandi mu kugarura umubano mwiza byabafasha mu iterambere ry'akarere. U Rwanda n'u Burundi kandi bifite imishinga y'iterambere rusange, umushinga w'ikiraro cy'Akanyaru. Murabizi ko Akanyaru kagenda kakajya no mu Burundi. Rero Burundi n'u Rwanda birashaka gukora ikiraro gihuza Akanyaru ko mu Burundi nako mu Rwanda, ugamije gutanga amazi meza, kuhira imyaka no gutanga amashanyarazi ku baturage b'ibihugu byombi. Nubwo inzira yo kunga ubumwe bugoye, hari icyizere cy'uko ibiganiro birimo bizatanga umusaruro mu kugarura umubano mwiza hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mbega no kuvuga ngo abaturage bafite impungenge ngo buri muturage wese yimagine ibye, ariko cyo nabwira abaturage baba bakurikiye Kuva Entertainment nuko mukwiye kumva ko nyine ibihugu bidahanganya. Wapi, ibihugu biri mu masezerano y'amahoro, birimo gushyikirana kugira ngo iyi ntambara itazaba. Rero nicyo nashishikariza abaturage kumva ko atari umwiryane hagati y'abaturage. Wapi, mwe nko mwe busanzwe mubaho izi ntambara zitazaba. Nyumva kuri microphone ya Regardless Favor, mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu kuri Kuva Entertainment. Mushira amatsiko gicari ikiganiro cyo kumambara amatsiko birimo kuba cyangwa se ibyo mwumvaga hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi.
abantu benshi bumvaga u Rwanda n'u Burundi bahora bapfa ibintu ntanga byaturitse. Ingingo ya mbere twamenye ko byaturitseho nuko muri 2015 u Rwanda rwashinjwe n'u Burundi yuko leta y'u Rwanda yagerageje guhirika leta y'u Burundi. Icyo gihe leta y'u Burundi yari iyobowe na perezida Pierre Nkurunziza. Murabyibuka icyo gihe byari bikomeye cyane. Rero iki n'iki cyari ikiganiro cyo kubamara amatsiko. Mwebwe mukurikirana ibiganiro byacu kuri Kuva Entertainment. Murakoze kandi mugire imigisha y'Imana.